Halleluja! Labrīt visiem! Доброе утро всем. Nu jau gandrīz labu dienu visiem. Почти уже добрый день всем. Ir labi būt tā Dieva namā. Amen? Хорошо быть в Доме Божьем. Аминь. Ir labi, ja? Viens amen kaut kur dzirdās. Ir labi būt tā kunga namā. Ir labi dzīvot zem viņa atvērtām debesīm. Ja? Ja, ir. Nu, tad tu vari pateikt skaļi amen. Amen. Ir labi būt tā kunga namā un ir labi staigāt zem viņa atvērtām debesīm. Un arī šeit mēs šodien nākam, lai atvērtu debesis. Un nevis vienkārši, lai atvērtu. Jo tam ir kāda dziļāka jēga. Открытие небес имеет более глубокий смысл. Jo tad, kad tu atver kādas durvis, Когда ты открываешь какие-то двери vai tev ir vajadzīgs vienkārši, un tev ir loks vaļā, или окно открыто, tev ir vajadzīgs caurvējš, тебе необходим как бы сквозняк, mēs atveram durvis, lai mēs varētu ieiet iekšā, мы открываем двери, чтобы мы могли войти, lai mēs varētu iziet ārā, чтобы мы могли выйти, lai mēs varētu varbūt pavēdināt telpu. может, могли бы проветрить помещение. Mēs atveram priekš kaut kāda mērķa. Мы открываем для какой-то цели. Un arī šie atvērtie debesu logi И также открытые небесные окна. mums nav vajadzīgi tāpatās vien, lai varētu tādu labu frāzi pateikt. И это не только для того, чтобы просто сказать такую хорошую фразу. Bet mēs arī vēlamies, lai tās svētības lietus, Но мы хотим, чтобы этот дождь благословений, lai viņš varētu nonākt pār mums. чтобы это могло излиться над нами. Un Dieva svētība ir tā, kas nenesīs līdzi skumjas. И благословение Божие – это то, что не приносит с собой печали. Pat ja kā psalmos ir teikts, Даже если, как в psalmах ka сказано, dažreiz ir, ka tu varbūt arī sēji asarās. бывает, что ты сеешь в слезах. Man liekas, tas bija 124. Psalms, bet mēs to nevērsim vaļā. Мы не будем открывать сейчас psalm, но это Ka, 120. ja tu asarās sēji, tad priekā tu pļausi. Если ты сеешь в слезах, то в радости будешь пожинать. Pat, ja tas notiek asarās. Даже если это происходит со слезами. Bet, ko Dievs saka? Viņš mīl priecīgi devēju. Но что Бог говорит? Он любит радостно дающего. Viņš mīl to, kurš viegli var dot tam kungam. Он любит того, кто может легко дать Господу. Jo Dievs ir tas, kas mums visu ir devis. Потому что Бог – это тот, кто dал нам все. Tev nav nekā tāda, kas būtu tevis paša, tikai tavs sasniegums. И нет ничего такого у тебя, что было бы только твоим достижением. Jo tas, ka tu elpo, Потому что то, что ты дышишь, arī tas nav tavs sasniegums. это тоже не твое достижение. Tas, ka mēs šodien šeit sēžam, То, что мы сегодня здесь paldies сидим, Dievam, ka mums ir iespēja būt Dieva namā. и слава Богу, что у нас есть возможность быть в Доме Божьем. Jo citās valstīs Потому что в других tas, kas государствах mums liekas tik ikdienišķi svētdien, var atnākt uz baznīcu. то, что нам кажется так просто в воскресенье прийти в церковь, Bet citur tā nav. но не везде это так. Citur tas ir pagrīdē, un citur tas ir ar likumu sodāmu darbību. И есть, где это наказуемо, есть, где это подпольно делают люди. Bet mēs varam nākt. Но мы можем собраться. Un slava Dievam par to. И слава Богу за это. Un es gribētu nedaudz padalīties ar vārdu. Хочу Mēs ziedosim немного поделиться словом, и мы будем приносить приношения. par to, ka mums vienmēr ir jābūt gatavībā. Что мы должны быть всегда наготове. Un Lūkas evanģēlija 9. nodaļa no 2. līdz 6. pantam. Евангелие от Луки, 9 глава, от 2 по 6 стих. Šeit Jēzus sūta savus mācekļus, Тут Иисус посылает своих учеников, lai viņi iet un sludina чтобы они пошли и проповедовали Dieva valstību Царство Божье un vājus dara veselus. и исцеляют больных. Un tad, kad viņš viņus sūtīja, viņš viņiem teica tādus vārdus. И когда Он посылал их, Он сказал им такие слова. Neņemat neko līdzi uz ceļu, Ничего не берите на дорогу, nec zīzli, ни посоха, nec kulīti, ни суммы, nec maizi, ни хлеба, nec naudu, ни серебра,
Un lai nevienam no jums nav divi svārki. И не имейте по две одежды. Un kur mājā jūs ieiesiet, И в какой дом войдете, tur paliekot, un no turienes ejiet tālāk. там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. Un kas jūs neuzņems, А если где не примут вас, tad iziedami no pilsētas nokratāt arī piešus no savām kājām par liecību pret tiem. то, выходя из того города, отрясите прах от ваших ног во свидетельство на них. Un es tā domāju, cik daudz cilvēkam vajag И я размышляла, как много человеку необходимо ikdienā. ежедневно. Katram ir savas vajadzības, У каждого есть свои нужды, un katram ir savi kritēriji. и у каждого есть свои критерии. Un šeit Jēzus teica saviem mācekļiem, И тут Иисус сказал своим ученикам, tad, kad tu dodies ceļojumā, когда ты идешь в путь, un viņi nebrauc ar mašīnu, они не ехали на машине, neko neņem līdzi, ничего не бери с собой. pat ne maisiņu, Даже сумочку не бери. un neņem līdzi bulciņu, И не бери с собой булочку. un naudu arī neņem. И деньги тоже не бери. Un arī apģērbu, lai tu varētu pārģērbties, arī neņem līdzi. И одежду тоже не бери, если, чтобы переодеться. Nu, izklausījās ļoti vienkārši, Звучит очень просто. jo iedomājoties, jo tas tā aktuāli es viņu ieraudzīju, И я это заметила, jo pēdējā laikā diezgan daudz nākas braukāt. потому что часто приходится ездить в последнее время. Un citreiz diezgan tā nogurdinoši, ka manā, tā teikt, rokas somiņā mašīnā Что в моей сумочке, в моей машине visu laiku kaut kas līdzi. что-то всегда с собой. Viens dators, otrs dators, mugursoms, tur vēl kaut kas. Сумка, там, компьютер, один, второй, еще что-то. Tāpēc, ka viss kaut kas tak var noderēt, viss kaut ko tak vajag. Все можно пригодиться, и многое может понадобиться. Bet Jēzus šeit teica viņiem, tad, kad viņi devās, neņem neko. И когда Иисус говорил, Он сказал, не бери ничего. Tāpēc, ka būtībā tev par to būs jādomā, jārūpējās, jāstaipa. Тебе об этом надо будет думать, заботиться, носить, таскать. Un tad es atcerējos citus vārdus И тогда я вспомнила другие слова par vienu ļoti labu cilvēku. об одном очень хорошем человеке, Ļoti pareizu cilvēku. об одном правильном человеке. Mateja 19. nodaļā Матфея 19 глава. par jaunekli, О юноше, ar kuru viss bija super. у которого все было супер. Viņš nāca pie Jēzus un jautāja, Кушпанц. būs 21. bet no 19. Из 19 стиха. Nu, būtībā jau pirms tam šis jauneklis nāca pie Jēzus un jautāja, kā viņam iemantot mūžīgo dzīvību. И этот юноша пришел и спросил Иисуса, как ему приобрести жизнь вечную. Un Jēzus viņam jautā, vai tu baušus pildi? Иисус спрашивает, исполняешь ли ты заповеди? Jā, nu viņš visus pilda, noskaita kādus viņš pilda, nu, ka pārliec, ka viņš zina viņus. И он говорит, что он знает, и он называет, которые он исполняет. Un 20. pantā tas jauneklis uz viņu saka, И в 20 стихе юноша говорит ему, visu to esmu turējis no savas jaunības. Kā man vēl trūkst? я сохранил все это от моей юности, чего еще не достает мне. Tātad viņš uzskatīja, ka viņam bija viss kaut kas ļoti daudz. И он, считал, что у него было все и очень много. Un viņam arī bija ļoti daudz šīs bagātības. И у него было много богатства. Un viņam arī bija šī garīgā bagātība. И у него было это духовное богатство. Jo viņa sirdī bija arī šie baušļi. Потому что в его сердце были эти Viņš заповеди. viņus zināja un viņš viņus arī pildīja. Он их знал, и он их исполнял. Bet ko viņam Jēzus teica tālāk? Что дальше Иисус ему сказал? 21. pāntā. В 21 стихе. Ja tu gribi būt pilnīgs, Если ты хочешь быть совершенным,
pilni, nu tā tad arī puzle, tā tad viņā var būt 100 kauliņi, viņā var būt 1000 kauliņi. И также пузлы, если мы придумаем, представим, там тоже могут быть 100 или 1000 этих фигурок. Bet, nu tā tad, ja tur pietrūks 1 vai 2 vai 3, tā nebūs pilnīga, vai Если ne? там не достает 1, 2 или 3, она не будет полная, эта картинка. Un viņš nu tā tad teica šim jauneklim, ja tu gribi būt pilnīgs. Иисус сказал юноше, если ты хочешь быть совершенным, Tas bija viņa gadījumā. это в его случае, Tad noej, pārdod, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc staigā man pakaļ. пойди, продай твое имение, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Bet jauneklis šo vārdu dzirdējis, aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Un vai jauneklis bija slikts? Был ли юноша плохим? Nē, Нет. nekādā veidā. Ни в каком образе. Bet tas, ko Jēzus no viņa gaidīja, То, что Иисус ожидал от него, par Jēzu ir teikts, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. сказано об Иисусе, Он есть путь, истина и жизнь. Ceļš, Путь, staigāt, ходить, iet pakaļ, следовать, staigāt kopā ar Jēzu. ходить вместе с Иисусом. Viņš nebija šajā brīdī gatavs darīt to, Он не был готов в этот момент делать то, ko izdarīja Pēteris, что сделал Петр, to, ko izdarīja arī citi šie zvejnieki, ar ko Jēzus satikās. и то, что сделали другие рыбаки и последователи, с которыми Иисус встретился. Viņš nebija gatavs atstāt to, kas viņam ir. Он не был готов оставить то, что он имел. Jo tad, kad Jēzus sūtīja savus mācekļus, Когда Иисус посылал учеников, viņš viņiem teica, neņemiet neko līdzi. Он сказал им, не берите ничего с собой. Neņemiet līdzi nekādas tās lietas, arī par ko jūs rūpēsieties un raizēsieties. Не берите никакие вещи с собой, о которых будете заботиться и волноваться. Šorīt man sanāca saruna ar māsu Ritu И с утра мне получился разговор с сестрой Ритой, par to, kā tad iet manam kaķim, kad Kā- viņš paliek viens pats. как поживает мой кот, когда он остается один. Nu, par to, ka es viņu nevaru nemazām atstāt īsti vienu pašu. Ar to- Ilgāk par vienu dienu. Потому что дольше одного дня я его не могу одного оставить. Tāpēc, ka viņš mājās sadarīs blēdības. Потому что он дома сделает разные дела. Nu, tas ir viens kaķis. Это один кот. Bet šādam bagātam jauneklim, Но богатому юноше viņam jau varētu būt tā kā arī Ījabam daudz lopi, его могло быть, как у Иова, много скота, daudz saimniecības. много хозяйства. Bet kā tad tu viņu īsti atstāsi? Как ты это оставишь? Tu jau viņu īsti nevari atstāt, tev par viņu ir jārūpējas. Ты не можешь оставить, потому что тебе приходится заботиться об Arī этом. man par kaķi ūdentiņš jāielej un tātad smiltiņas jānomaina. И мне коту тоже надо водичку налить и песочек поменять. Nu, tā tad arī šeit šim jauneklim. Viņam bija kaut kādas šī bagātība, У него было это богатство, kuru viņš nevarēja atstāt. которое он не мог оставить. Un viņš aizgāja noskumis И no он- Jēzus. Он пошел от Иисуса с печалью. Šī pilnībā sekot В этой полноте, Jēzum, в полноте, если следовать Иисусу, viņš to nevarēja piepildīt. он это не мог исполнить. Tāpēc, ka bija lietas, no kurām viņš nebija gatavs atteikties. Потому что были вещи, которыми он не мог отказаться, не был готов это сделать. Bet Jēzus saka, lai mēs esam modrīgi, Но Иисус говорит, что мы были бдительными. jo kaut kādas lietas, tās vienkārši varbūt arī mūsu rūpes un raizes, ko mēs nevaram atstāt, Потому что какие-то вещи могут быть наши заботы, которые мы не можем оставить. vai arī lietas, kuras mēs vienkārši negribam atrisināt, Или вещи, которые мы не хотим решить. ar kurām ir nu, tā kā jātiek varbūt galā. Или вещи, с которыми надо как бы справиться. Kaut kas, kas tev nu, tā kā, no tavas vecās dzīves, Что-то из твоей старой жизни. kaut kādi ieradumi, Какие-то привычки. kaut kādas
varbūt fiziskas lietas. Может, какие-то физические вещи. Tava veids, kā tu reaģē uz kaut kādām lietām vai apstākļiem. Образ, как ты реагируешь на какие-то вещи Ka или tas, обстоятельства. kas mums būtu jāatstāj, Что что-то, что мы должны как бы оставить, ir tas, kas mums neļauj iet uz priekšu это и есть то, что не позволяет нам идти pa šo вперед dzīvības ceļu. по этому пути жизни. Un kaut kas jauns tavā dzīvē nevar ienākt, tāpēc, ka tu tā Dieva svētība, И новое в твоей жизни не может прийти, tāpēc, ka tu ar to veco neesi ticis galā un varbūt tu negribi tikt galā. потому что не справился со старым или не хочешь справиться со старым. Tāpēc, ka tāpēc, kā tā tikšana galā nozīmēs kaut kādu tavu piepūli. Потому что это справиться со старым означает какое-то твое напряжение. Atkal mans piemērs no Mой пример. praktiskās dzīves. Из практичной жизни. Man istabā stāv vecas vienas sekcijas daļa, kas ir palikusi. Мне в комнате стоит часть из старой секции. Es jau zinu, kam būtu jāstāv viņas vietā. Я уже знаю, что должно находиться на месте ее. Es zinu, kur to var dabūt, Я знаю, где это можно достать, bet ir šis bet. но есть этот «но». Tajā skapī В этом шкафу ir sagrūtas mapītes, там есть папочки, ir kaut kādas kastītes какие-то коробочки, un kaut kādas lietas, какие-то вещи, kuras man ir jāizšķiro. которые мне надо отсортировать. Dažas kastītes Некоторые ящики, tur stāv 4 gadus там стоят уже 4 года, no iepriekšējās pārvākšanās. с прежнего раза, когда я переезжала. Vai man viņas vajag? Но нужны ли мне они? Nē, Нет. bet jāizšķiro, kas tur ir iekšā. Но надо рассортировать, что там. Bet esot mājās, un tad, kad laiks būtu to darīt, Но когда ты дома и как бы есть время это сделать, tad nemazām negribās to darīt. тогда не хочется этого делать. Iekšēji negribās, bet Внутри не хочется, но tātad tā jaunā lieta nevar atnākt tavā dzīvē, эта новая вещь не может прийти в твою жизнь, ja tu neesi ticis galā ar to veco. если ты не справился со старым. Šī ir tāda fiziska lieta, Это физическая bet вещь. tāpatās arī mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs Также в наших жизнях и наших сердцах var būt kaut kādas lietas, могут быть какие-то вещи, attieksmes отношения pret kaut ko, к чему-то, domāšanas veids, вид мышления, образ мышления. kā mēs te runājām pagājušā reizē, arī tradīcijas, Как мы говорили в прошлый раз, также традиции, kas ir, ko var pat uzskatīt, ka tu uzskati, ka bezmaz vai tava bagātība, и ты можешь это даже считать своим богатством, kas neļauj tev iet uz priekšu. что не позволяет тебе двигаться вперед. Bet ir savi laiki un savas sezonas, Но есть свое время и свои сезоны, un Dievam ir savi laiki un savas sezonas, ko viņš arī teica mācekļiem. и Бог имеет свое время и свои сезоны, что Он говорил также ученикам. Mateja 24, Матфея 24, 36, 51, bet visu mēs nelasīsim. Viņš šeit runā par pēdējiem laikiem. так, 36, ja? 24. nodaļa no tā kā 36, bet mēs nelasīsim visu. 24 глава Матфея, Евангелие, но с 36, но все не будем читать. Vēl 32. pantā Jēzus mācīja savus mācekļus. И там в 32 стихе Иисус учил учеников. Mācieties līdzību no vīģes koka. Так, от смоковницы возьмите подобие. Kad jau viņa zaros pumpuri metās un lapas plaukst, tad jūs zināt, vasaru esam klāt. Когда ее ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Un tālāk, tātad viņš stāsta par to, ka būs kaut kādas zīmes. И дальше он рассказывает, что будут какие-то знаки. Un tālāk viņš saka mācekļiem līdzību par nama kungu. И дальше он рассказывает притчу о хозяине, Par to, ka nama kungs bija aizgājis что господин ушел, un ka viņš atgriezīsies kā zaglis 42. pants. и 42 стих, и так бодрствуйте.
Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāks. Потому что не знаете, в который час ваш Господь придет. Bet to protiet, kad nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks. Но Tad tas paliktu nomodā un neļautu savā namā ielausties. Но это вы знаете, что если бы хозяин дома знал, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать своего дома. Tāpēc arī jūs esat modrīgi, jo tanī stundā, kurā jūs nedomājat, tas cilvēka dēls nāks. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час вы думаете, придет Сын Человеческий. Un arī tāpatās, vai mēs gaidām Jēzus atnākšanu? И также мы ожидаем пришествия Иисуса. Ai, tas vēl ir tālu. Ожидаем ли мы, и мы думаем, ой, это далеко еще, Kaut kad. когда-нибудь. Un tāpatās arī apstākļi И также обстоятельства ikdienas dzīvē. в повседневной жизни. Vai mēs esam gatavi kaut kādiem apstākļiem? Готовы ли вы на какие-то обстоятельства? Un tad ir teikts par labajiem un gudrajiem kalpiem. И там сказано о добрых и хороших рабах. Kurš no ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis par savu saimi, tiem maizi dot savā laikā? Кто же верный и благоразумный раб, которого его господин поставил над своими слугами, чтобы давать им пищу вовремя? Svētīgs tas kalps, ko kungs pārnācis, atradīs tā darām. Блажен тот раб, которого его господин, придя, найдет поступающим так. Patiesi es jums saku, ka viņš to iecels pār visām savām mantām. Истинно говорю вам, что поставит его над всем своим имением. Bet ja ļaunais kalps savā sirdī sacīs, Если же тот раб, будучи зол, скажет в своем сердце: mans kungs kavējas nākt, «Не скоро придет мой господин», un iesāks savus darba biedrus sist un ar tiem plītniekiem rīt un plītēt, и начнет бить своих товарищей и есть и пить с пьяницами, tad tā kalpa kungs nāks tādā dienā, kad šis negaida, un tādā stundā, ko šis nezina. то господин того раба придет в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает. Un par tiem plītniekiem iepriekšējos pantos ir teikts, ka tad, kad Jēzus nāks, būs kā Noās dienās. И с пьяницами сказано, что, как Иисус говорил, что будет в последнее время, как в дни Ноя. Un šeit es gribētu vērst uzmanību uz to par uzticīgiem un gudrajiem kalpiem. Здесь хочу обратить внимание на благого и мудрого раба. Jau pagājušā svētdienā Уже в прошлом воскресенье Oskars dalījās arī ar šo vārdu Оскар делился словом par to, ka gudrs, kas ceļ savu namu uz klints, «Мудрый тот, кто строит свой дом на скале». un gudrais bija tas, kas dzird И un мудрый paklausa. был тот, который слышал и послушался. Dzirdēt vārdu Слышать слово un paklausīt. и послушаться. Šajā gadījumā, В этом šajā случае, līdzībā, в этой притче, nama kungs aizgāja prom, хозяин дома ушел, un viņš atstāja uzdevumu. и он оставил задачу. Varbūt arī bērniem kādreiz es atstāju uzdevumu. Es aizēju prom, atnākšu mājās, lai tas un tas būtu izdarīts. И ты детям тоже, может, оставлял задачу, когда ты уходишь, и я вернусь, но сделай это и это, и это. Bet vai bieži sanāk tā, ka tas ir izpildīts? Но часто ли получается, что это исполнено? Ir jau, kad ir izpildīts. Есть, когда исполнено. Bet ir arī kaut kāds mūsdienās arī telefons, kurš novērš to uzmanību. Но есть также в наши дни телефон, который отвлекает внимание. Bet tātad uzticīgais tas, kurš neskatoties uz laiku Верный тот, который, несмотря на время un kā izskatās apkārt, и как выглядит вокруг, ka viņš paliek uzticams un dara to, ko Dievs ir teicis. он остается верным и исполняет то, что Бог сказал. Bet ļaunais Но злое, visu pirms 48. pāntā если же тот раб, будучи зол, šajā tulkojumā kalps savā sirdī sacīs. Ļaunais kalps savā sirdī sacīs. скажет в своем сердце. Tātad tas ir kaut kas, kas ienāk vispirms sirdī. Это что-то такое, что сначала приходит в сердце. Sirdī ienāk doma,
в сердце приходит мысль, mans kungs kavējas nākt, мой господин не скоро придет, un tad es varētu darīt kaut ko citu. то я могу делать что-то другое. Bet Dievs arī mums ir teicis, Но Бог нам тоже сказал, lai mēs nākam viņa priekšā, что мы пришли пред Ним, lai mēs klausāmies viņa vārdu что мы слышали Его Слово un lai mēs darām. и что мы исполняли. Un šādu pašu atgādinājumu mēs dzirdējām arī piekdien, И такое же напоминание мы слышали в пятницу. kad arī kapelāns Aleksandrs sludināja vārdu И капеллан Александр служил Словом. no šī pirmā Jēzus brīnuma, С этого первого чуда Иисуса, kurš nevarēja notikt, которое не могло произойти, ja kāds nebūtu pateicis vārdu, если кто-то не сказал бы un Слово, tas kāds bija Jēzus, и кто-то был Иисус, un kāds viņu neizpildītu. и кто-то это Kalpi. Слово быстро не исполнил бы. Nu, tā tad dzirdēt un paklausīt. Услышать и послушаться. Dievs ir teicis, lai mēs nākam pie viņa, Бог сказал, что мы пришли к Нему, lai mēs atveram debesis, чтобы мы открыли небо, lai viņa namā netrūktu nenieka. чтобы в Его доме не было nehvātки, Malahijā, lai tā tad lai viņa namā netrūktu barības. чтобы в Его доме не было nehvātки в пище. Malahija 3 un arī šeit. Tātad tie uzticīgie un gudrie kalpi И также и здесь эти мудрые слуги, ir pēc tam tie arī, kas to maizi dod savā laikā. и есть те, которые dают этот хлеб в правильное время. Bet, Но ja tas kalps būtu aizgājis kopā ar draugiem, kā šeit bija teicis, paplītēt kaut kur, если этот слуга пошел с друзьями там погулять, un maize stāv, и хлеб стоит, kas ar viņu notiks, ir tīpaši tādos labos, siltos laikapstākļos. что произойдет с хлебом, если хлеб просто стоит? Mēs šeit, darbojoties ar maizi, zinām, kas notiks ar viņu. Ну, работая с хлебом, мы знаем, что с ним происходит. Viņa sapelēs, Это покроется плесенью, un viņa nebūs derīga, и это не будет un kāds используемо, nebūs paēdis. и кто-то не поест. Tāpēc katram ir jābūt savā vietā. Поэтому каждый должен быть на своем месте. Un arī šodien, slavu Dievam, ka mēs esam šeit, И сегодня, слава Богу, что мы здесь, jo ir skaists laiks, потому что есть красивое время. un kāds varbūt kaut kur atpūšās, И кто-то где-то отдыхает, bet mēs esam šeit, но мы здесь, jo mēs nākam atvērt debesu logus потому что мы приходим открыть небесные par окна savu dzīvi, над нашей жизнью, lai tās svētību lietus чтобы этот дождь благословений un palīdzība, и помощь, kura nāks savā laikā. которая приходит в свое время, Tieši tad, kad viņa mums varētu būt vajadzīga, своевременная помощь, lai которая mēs приходит, viņu когда varētu нам tajā надо, īstajā laikā arī saņemt. чтобы мы могли получить правильное время. Tāpēc slavu Dievam, Поэтому слава Богу, ka ir šī vieta, что есть это un место. tāpēc es tev aicinu arī paņemt to, ko tu esi sagatavojis. И поэтому призываю взять то, что ты приготовил, Jo Dievs dod sēklu sējējam, потому что Бог дает семя сеющему, maizi ēdājam, хлеб едящему. un arī šis ir veids, kā mēs pagodinam Dievu И это образ, как мы почитаем Бога ar to, ko Viņš mums ir devis. тем, чего Он нам дал. Tāpēc, ka tas, kas ir tavās rokās, Поэтому то, что в твоих руках, tas ir sasniegums tikai un vienīgi tādēļ, ka Viņš tev ir devis iespējas, Viņš tev ir devis dvašu, это достижение только потому, что Он дал тебе возможности, дал тебе дыхание. un Viņš tev ir devis un pakārtojis apstākļus, Он дал и устроил обстоятельства. un arī gudrību devis. И также мудрость дал. Tāpēc paldies Tev, debes Tēvs, Поэтому благодарим Тебя, Отец ka Небесный, mēs šodien varam nākt pie Tevis что мы можем прийти сегодня к ar Тебе to, ko Tu esi dāvājis mums. с тем, что Ты даровал нам. Un palīdzi mums, Kungs, И помоги нам, Господь, nepieķerties kādām lietām un vērtībām не прицепиться к вещам и ценностям un neieraudzīt pasaulē kādas lietas, и не увидеть в миру такие вещи, kas kļūst mums par vērtību которые становятся ценностью для нас, lielāku nekā esi Tu. более ценные, чем Ты. Lai tiešām, Kungs, ka tad, kad Tu saki, Когда Ты говоришь, tad mēs varam atvērt savas ausis, тогда мы можем открыть наши уши, lai to sadzirdētu, чтобы это услышать, lai to pieņemtu чтобы это принять un lai to piepildītu. и чтобы это исполнить. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu atver savus debesu logus
Благодарим, что Ты, Господь, открываешь свои небесные окна. Un Tu ļauj šim svētības lietum izlīt pār mūsu dzīvēm. И Ты позволяешь этому дождю благословения излиться над нашей Un Tu жизнью. esi tas, kas apsolīdams apsola, И Ты тот, кто обещаешь, ka Tu palīdzēdams что Ты, помогая, palīdzēsi mums padzīt šo postītāju kukaini поможешь прогнать пожирающего no mūsu namiem, из наших домов, no mūsu laukiem, из наших полей, no mūsu ģimenēm, из наших семей, no mūsu apstākļiem. из наших Un ka обстоятельств. Tu esi tas, kas nevis mūsu vietā kaut ko darīs, Не Ты тот, кто вместо нас что-то сделаешь, bet ka Tu būsi kopā ar mums, но Ты будешь вместе с нами. ka Tu esi tas, kas stiprina un palīdz dot gudrību. Ты тот, кто укрепляешь, даешь мудрости, помогаешь. Tā vadās tā kā stāstā ar šo ūdeni un Как vīnu. в рассказе с водой и вином. Tev bija šī gudrība, У тебя была мудрость, tev bija šis brīnums, у тебя было это чудо, bet tev vajadzēja kādu, kas nebaidās. но необходим был кто-то, кто не боится, Kungs, dari mūsu sirdis atvērtas tavā priekšā un drosmīgas, кто делает наши сердца открытыми и смелыми, lai mēs esam viegli, kungs, uz paklausīšanu tev, чтобы мы были быстры на послушание Тебе, lai mēs nevelkam līdzi savas rūpes un raizes, чтобы мы не тягали с нами эти заботы, bet lai mēs varam, tad, kad tu saki iet un nedomāt, ko mēs ņemam līdzi un kā tas būs. и когда Ты говоришь идти, что мы можем идти и ничего не брать с собой. Slavu un pateicību tev, Jēzus Kristus Слава vārdā. и благодарность Тебе во имя Иисуса. Amen. Аминь. Un pienesīsim savu ziedojumu. Будем приносить наши пожертвования. Iestāsimies arī lūkšanā pa И vajadzībām, помолимся также за нужды. bet pirms tam neliela liecība, И перед этим небольшое свидетельство. un kā jau Kate minēja par paklausību, И, как уже Катя упоминала о послушании, tad arī Svētais Gars man mudināja izstāstīt šo liecību. Дух Святой побудил меня рассказать это свидетельство. Tas notika pirms vairākām nedēļām, kad šeit kalpoja Eva Ālere, Это произошло несколько недель назад, когда здесь служила Эва Аллере. kad viņa par mani lūdza. И когда она обо мне молилась, Man ļoti lauza rokas, tādas lauzošas sāpes augšdelmos. у меня была такая боль в руках, как будто руки ломают. Un es viņai to teicu, ka man tik ļoti sāp tās rokas. И я ей рассказала, что у меня болят руки. Un viņa man uzreiz jautāja, vai es esmu piedalījusies kādās laupīšanās, zakšanās vai kaut kādās tādās nešķīstās lietās. И она спрашивала меня, участвовала ли когда я в каких-то кражах или грабительстве или что-то таком нехорошем, вроде этого. Jo tam ir kaut kāda saistība, ka es esmu ņēmusi to, kas ir kādam citam piederējis. Потому что это может быть связано с тем, что я брала что-то такое, что принадлежит кому-то другому. Un man tā kā prātā nenāca nekas. И я как бы не могла вспомнить ничего такого. Un viņa vēl lūdza man par tām rokām, bet И tad, она еще помолилась о руках. tā kā plaukstas virspusē, ļoti tāda nepatīkama knudoņa, И было tāda такое tirpoņa. очень неприятное ощущение на поверхности рук. Un arī, kāpēc pēc tam arī sapulcē, es manīju, ka man ļoti tā viena kreisā roka ļoti sāp. И потом на собрании я тоже чувствовала, что одна рука очень болит. Un tā kā pie manis ciemojās dažas dienas kāda māsa no Jelgavas draudzes. И несколько дней у меня гостилась сестра из Елгавской церкви, Jo viņa bija atbraukusi tā kā, saistībā ar Evu Āleri. которая тоже приехала на служение Эвы Аллеры. Un mēs pēc tajā svētdienas vakarā manās mājās mēs pārunājām šo dievkalpojumu un to, kas noticis. В воскресенье вечером мы обсуждали служение, Un es viņai stāstu šo piemēru, и я ей рассказывала этот пример, un pēkšņi es и вдруг atceros, я вспомнила, manā vecā mamma что моя бабушка
ļoti nabadzīga. Она была очень нищей. Un kad mans vecvectēvs zaudēja mājas, И когда мой прапрадед потерял дом, viņa ar saviem bērniem, она со своими детьми, kuri bija dzimuši ārlaulībā un dažus viņa atdeva adopcijai, которые были рождены вне брака, и некоторые из них были отданы на адаптирование, tad viņa nonāca pie bagātas saimnieka dārznieka. она попала к богатому садовнику. Un tajās mājās И в тех notika izvešana домах в kara, 41. gadā. 1941 году вывозили людей, Un viņš tā kā turīgs saimnieks, и он был богатый хозяин. un viņam bija dārgi trauki no И- Kuzņecova. И у него была дорогая посуда, Smalka Сервизы порцелановые. ar zeltu apstrādāts porcelāns. позолоченный порцелан. Un mana vecā mamma, И моя бабушка, viņu tā kā to saimnieku izveda, bet mana vecā mamma sākoties karam, kad ienāca Krievi, когда вывезли этого хозяина, и когда пришли русские в начале войны, viņa šo porcelānu paņēma она взяла этот порцелан un paslēpa zemē. и зарыла в земле, Un tā kā, pasargājot no Krieviem. чтобы уберечь от русских. Jo, man mamma jau bija arī pusaudze tajā laikā. И в то время моя мама уже была подростком, Viņi piedzīvoja šīs kara šausmas. и она видела этот ужас войны. Un pēc tam mana vecā mamma, А потом моя бабушка, kad man piedzima bērni, когда у меня родились дети, katram no maniem bērniem iedeva pa krūzītei каждому из моих детей подарила по кружке no šī dārgā из porcelāna. этого дорогого порцелана. Es zināju šo stāstu, es šo zināju jau no bērnības. Я уже с детства этот рассказ знала. Tur tas porcelāns bija daudz, un, Его было много, этого порцелана. bet vecamamma man atdeva par bērniem. И бабушка отдала это внукам. Bet pie manis vairs tās krūzītes nav, es viņas esmu jau sen, viņa vairs nav. Этих кружек уже давно у меня нету. Un tad, kad es šito stāstu biju И izstāstījusi, когда я рассказала этот рассказ, man visas sāpes pārgāja. тогда вся моя боль, она прошла. Tātad tas nozīmē, ka mana vecā mamma, To dēļ jest- viņas iespējams, ka ir lāsts ienācis, Возможно, из-за ее действий в нашу семью пришло проклятие, jo dārznieks, viņš bagāts cilvēks, viņš jau zināja, ka viņa mājas tiek izlaupītas. потому что этот садовник, как богатый человек, он знал, что его дом грабится. Kad iespējams, ka bija arī kāds, viņš nolādējis tos cilvēkus. И, может быть, он также проклял этих людей. Un, jā, šobrīd arī man ir zosāda pilnīgi, ka tāda Сейчас tirpoņa. рассказываю тоже, как мурашки идут от этого рассказа. Es arī Evai Ālerei pēc tam Jāņos arī stāstīju šo liecību. Viņa teica, ka tā ir ļoti spēcīga liecība. И потом я Эве тоже рассказывала это свидетельство, она тоже сказала, это очень сильное свидетельство. Jo bieži vien mēs varbūt paši, bet mūsu dzimtā vai vecāki, vecvecāki ir kaut kādas lietas darījuši, kas arī ietekmē mūsu pašu dzīvi. Потому что даже если мы не сами, тогда в нашем родстве наши предки могли сделать какие-то действия, которые влияют на наши жизни. Bet neskatoties uz to, И несмотря на это, mēs arī šobrīd lūksim мы будем сейчас молиться, par visām šīm vajadzībām, За все эти нужды. kas šeit ir iemestas katru zīmīti. которые сюда вложены. Un tāpēc, kungs, mēs liekam tavās rokās katru šo zīmīti. Tu esi liels un varens, kungs, un radījis debesīs un zemi. Un tava roka nav par īsu, lai nevienam nevarētu palīdzēt. Jo tavās rokās mēs varam ielikt visas savas vajadzības, visu, kas mūsu sirdis nomāc. Jo tava auss nav aizkritusi un roka ir pār mums katru. Kungs, lai no mums aiziet jebkāda nešķīstība, jebkāda lepnība, augstprātība un iedomība. Lai mēs varam katrā situācijā, katrā darbā, mēs varam lūgt tavu palīdzību, lai mēs varam darīt tā, kā tu, kungs, vēlies, lai notiek tava griba mūsu dzīvēs, kungs. Pilnīga dziedināšana katram garā, dvēselē un miesā, kam ir vajadzīga dziedināšana, šī atjaunošana, šī brīvība.
Jo kur tā kunga gars, tur ir tā brīvība. Kungs, mēs par to visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Pilnīga brīvība, pilnīga dziedināšana. Katrā orgānā, katrā kaulā, muskulī vai nervā, kas ir katram, kur kāds problēmas, kungs, par to mēs lūdzam. Mēs īpaši iestājamies lūkšanā ģimenēm, par bērniem, par jauniešiem, kungs, par brīvību no jebkādiem šo telefonu skrūlēšanas, jebkāda brīvība no telefoniem, no šīs skrūlēšanas nemitīgās, arī pieaugušajiem, kungs, lai šie ieradumi no mums ir tālu projām, lai nav mūsu dzīvē nekādi elki, kam mēs kalpojam, bet lai mūsu dzīvē ir Dievs un pazemība un dievbijība, jo Dievs ir visu varens, viņš visu redz, visu dzird, un viņa ausīm nekas un acīm nepaiet garām tas, ko viņš viņš visu pamana. Arī mūsu kādas nešķīstas domas vai runas vai kādas darbus, kungs, mēs visu to ieliekam tavās rokās, jo tu esi liels un varens, esi radījis debesis un zemi, kungs. Mēs īpaši lūdzam par jauniešiem, par bērniem, lai aiziet jebkāda nešķīstība, jebkāda netiklība vai kaut kādas lietas no viņu dzīvēm, kungs. Mēs visu to ieliekam tavās rokās. Kungs, mēs lūdzam par mieru Latvijā, lai neviens kara zābaks nepārnāk Latvijas robežai. Pilnīgs miers šajā zemē. Pilnīgi, kungs, piedod mums šo elgdievību, šīs burvestības, kas ir Latviju tautā. Kungs, piedod mums par šiem grēkiem, lai mūsu dzīvēs un Latvijā ir miers, prieks, mīlestība, lai mēs varam kalpot ar tevi, tev ar prieku, ar mīlestību. Lai mēs neskatāmies uz citiem, bet vērtējam katrs pats sevi, jo mums katram pašam būs jāatbild par sevi, man neprasīs par citiem. Lai mēs katrs skatāmies uz sevi, nevis uz citiem, kungs. Mēs ieliekam visu tavās rokās, jo tu esi tas, kas valda virs zemes. Tu esi tas, kas valda debesīs. Mēs tev no sirds pateicāmies par visām svētībām, ko mēs saņemam, un svētībām, ko mēs vēl saņemsim, kungs. Mēs tev mīlam un pateicāmies. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Сегодня Катя говорила о том богатом молодом человеке, которому было тяжело, как Иисус сказал, что ему будет тяжело, да, отпустить своего и принять Бога. Мне нравится это место. Man patīk šī И было у меня откровение в свое время, jo когда savā laikā man bija par to atklāsme. это хорошо, если ты приобретал что-то в жизни, Ir labi, ja tu esi kaut ko ieguvis и dzīvē, это было благодаря Господу Богу. un tas ir bijis pateicoties И Dievam, ты прочувствовал, и Он тебя привел, и un tu esi ты izjūtis to, kā Viņš tevi видишь и ir понимаешь, vedis, откуда это все. un tu saproti, no kurienes viss tas ir radies. А когда ты чего-то уже в жизни достиг, Un tad, kad tu jau esi kaut ko и sasniedzis, ты еще не знал ни Бога, не встречался с Ним, ты, может быть, и знал, что о том, что Он существует, но ты не bet жил с Ним. tas ir У тебя не noticis было этого чувства. bez Ты не- Dieva. И тебе кажется, что ты все это добился сам. Un tev liekas, ka tu to Ты visu esi начинаешь pats вести себя sasniedzis. и думать Un tad таким tu sāc образом, domāt, что ты владеешь своей жизнью, ka ты tev pieder tava управляешь dzīve, нею, tu to pārvaldi. ты, по сути, сам себе Бог уже Tu такой var teikt, становишься. kļūsti pats sev par Dievu. Потому что когда ты уже что-то имеешь, Jo tad, kad tev как jau kaut kas финансы, ir, как какие-то там, может быть, там что-то в твоей жизни, то, что ты приобрел, и то, чем ты, то, что для тебя ценно, un kad tu esi iegūmis kaut ko to, kas tev ты ir принимал vērtīgs, решения самостоятельно, ты ты можешь biji отследить, pieņēmis, когда lēmumus pastāvīgi. ты рисковал, Tu zini, что-то kad tu biji делал, riskējis un напрягался. darījis un И кажется, что это piepūlējies. все благодаря тебе. Un liekas, ka viss tas ir pateicoties tev pašam. И люди
людям, которые что-то имеют, им Un тяжело. cilvēkiem kaut kas ir Знаете, grūti отказаться от всего, от того, что это я, atteikties no tā, ka а tas принять tā то, kā что esmu это es, Господь тебе дал. un И pieņemt to, убрать ka эту tas ir Dievs гордыню, to убрать devis, это, un быть paņemt nost послушным, быть lepnumu смириться, смиренным. un būt pazemīgam. Мне лично тяжело было так Man вот себя убрать из всей, когда я встретился с Господом Богом. Grūti А где novākt же savu я? А как же? es tajā visā, kad es Тут satikos же ar Dievu. как-то всю жизнь я вроде бы Jo думал, что я молодец. А Visu ну, dzīvi как tā бы kā es так domāju, ka es pats потом только esmu приходит, malicis. Господь открывал, Un pēc tam показывал свои tikai чудеса, atnāca Dievs, kas rādīja показывал. savus Мне brīnumus. нужны были, наверное, те чудеса, и Он мне Un viņš как бы man указывал rādīja на то, что и приходило смирение, sevi caur šiem понимание, brīnumiem un что atnāca все-таки šī pazemība, все-таки это все благодаря Ему. ka vispār jau viss ir pateicoties Dievam. Я хочу помолиться Un es gribu за то, lūgt, чтобы мы убрали свою гордыню, lai mēs убрали paņemam свою nost вот savu это lepnumu, величие какое-то свое, kaut kādu которое у savu нас у каждого lielumu, внутри может kas быть katram разного no mums размера, ir но у iekšienē. каждого где-то может и сидеть. И принять то, что все благодаря pieņemt Господу to, Богу ka viss происходит. mūsu dzīvēs ir И я pateicoties хочу Dievam. помолиться за Un Украину, gribu lūgt par Ukrainu, что не слава только ЗСУ, не jo слава slava ne только, tikai что когда aizsargspēkiem, мы, как народ, Bet как tad, kad люди, mēs kā примем то, tauta что будет, что это в руках Господа Бога, pieņemsim, ka viss что ir это Dieva Он rokās, может остановить, Un ka что Viņš ir это tas, Он kas var может дать apstāstīt, мудрость тем zināt un правителям, dot gudrību tiem которые valdniekiem, могут что-то в этой жизни поменять, Kas может spēj открыть эти ietekmēt, ситуации, lai Viņš var может как atklāt с одной и с другой situācijas стороны вразумить, un dot Господи, как gudrību весь no народ, vienas no который otras puses. перестанет быть закрытым, Lai думать, что это все в Его руках, Tauta отдадут nav все в руки aizvērta, Господа, bet nodot visu Dieva и rokās, тогда это все остановится, lai tas Господи. varētu Я хочу atvistāties. помолиться, Господи. Дякую Тобі, Господь. Дякуючи то тільки Тобі, Господь, завдяки тільки Тобі, Господь, це може все зупинитися. Дай, Господи, мудрості, дай, Господи, моєму народові той відвертості і відкритості, щоб ми прийняли Тебе, Господи, як єдиного правителя, Господи. Щоб ми признали, що ми Божий народ, Господи, і що ці всі страждання, вони не просто так, вони, Господи, що щось Ти нам хочеш показати, Господь Бог, Господи. Тільки Ти можеш зупинити і захистити моїх людей, Господи. Щагаляра даба, щігеляра даба. І нехай не буде нужди ні в кого, Господи. І нехай буде процвітання у мого народа, Господи. І нехай кожен буде піднесений до небес, Господи. І нехай кожен просвітлений буде, Господи, і наповнений Твоєю любов'ю, Господь. Ти і так захищаєш нас, Ти і так ведеш цю битву з дияволом, Господи. Щагаляра даба, щігаляра даба. Врозуми як одну і другу сторону, Господи, і направ їх мозги, Господи, щагаляра даба. І серця відкрий, Господи. І відкрий цю правду, Господи. Висвіти це все, Господи. Щагаляра даба, щагаляра. О, машагаляра даба, даба, щігелі. Бо Ти є живий Бог. Тільки Ти є живий Бог. Тільки Ти можеш зупинити диявола, Господи. Щагаляра даба. І по вірі нашій буде, Господи. Щагаляра даба, щігеляра даба. О, машагаляра даба, щігеляра даба. О, ма баба ляра даба, щігеляра даба. Амен. Halleluja, halleluja, Jēzus. Mēs Tev pielūdzam, mēs Tev slavējam, Jēzus, šajā rītā, kungs. Mēs Tev slavējam, vienkārši padodies Viņam. Мы славим Тебя, Господь, Padodies Viņam, поддавайся jo Ему, Viņš ir šeit. ибо Он на этом Un месте. Svētais Gars ir šeit. Дух Святой на Ko этом la месте. basatei, lori tida loro boku robo shata masatei,
Hey, sorry, dida loro boko robo shata basate. Hey, sida loro boko robo shata basate. Hey, sida loro boko robo shata basate. Leia sida loro boko robo shata basatia. Lori dida boko robo shata basate. Kida lera basate. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mēs Tev padodamies, Jēzu. O, Svētais Gars, pieskaries. Святой, прикасайся. Pieskaries katrai sirdī šodien, Каждому kas ir сердцу, šeit. кто сегодня на Ik этом viens, kas месте. klausās, ik viens, kas dzird. Каждому, кто слушает, Pieskaries, Svētais Gars. прикасайся, Дух Святой. Jo Tu esi pilns saviem zīmēm un Ибо brīnumiem. Ты полон своих чудес и знамений. Izlies, Svētais Gars. Изливайся, Дух Святой. Izlies, Svētais Gars. Pie katras sirds, kungs. В каждом Lai сердце. atnāk šī dziedināšana, Пусть lai придет atnāk šī исцеление, brīvība, пусть придет lai свобода, nosabrok viss vēlna пусть važas, разрушатся все оковы lai дьявола, aiziet projām visas bailes. и пусть уйдет каждый страх. Kora boša tija, loro boko rama sata maža te, heja sida loro boko robo šata basa te, heja sida loro boso tija, heja sora maža te. O, Jēzu, 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 mēs Tev pielūdzam, Поклоняемся Jēzu. Тебе, Иисус. O, sida lara boko robo šata maza tija, lori dana boko robo sata maža te, keja sida loro boko robo soto robo šata maza tai, leja sida loro boko robo šata maza tai, heja sida loro boko robo sata maža te. Jēzu, pasaka viņam, Jēzu, Tu esi man vajadzīgs. Скажи, Иисус, Ты нужен мне. Skaties uz viņu. Взирай на Него. Ieraug šo Jēzu, šo krustu, Иисуса, что Он на кресте, kur viņš nomira par tevi. и что Он умер за тебя. Viņš nomirs par tevi. Он умер за Un lai тебя. saprot visu šie vēlna И nodomi. пусть разрушатся все замыслы дьявола. Visu to, ko vēlns grib darīt. То, что Он планирует. Lai aiziet projām viss Пусть neticība. уйдет всякое неверие. Hora basatei. Keja loro boša tija loro boko robo šata masate. Lai aiziet projām jau kāda šīs šaubas. Пусть уйдут всякие сомнения. Tu, Jēzus, mūs Ты, izredzējis. Иисус, избрал Tu esi mūs нас. izredzējis. Ты избрал Pasaki, ja Tu, нас. Jēzus, mani izredzējis. Иисус, Ты избрал Lai es меня, staigātu un nesu šos tavas чтобы я liecības. ходил и нес Твои Lai Tu būtu ar свидетельства. mani kopā, Чтобы Ты kurien был es со ietu. мной. Туда, куда пойду я. Lai Tu būtu ar mani, Jēzus. Чтобы Ты был со Lai мной. cilvēki ieraug mani šo Чтобы Kristu. люди во мне увидели O, Христа. Jēzu, pieskaries, apsaki viņam. Saka, Jēzu, Скажи ему, Иисус, es gribu iet pa tiem ceļiem. я хочу ходить по Твоим путям. Es gribu redzēt šos brīnumus, Я хочу Jēzu, видеть Твои ko Tu esi чудеса, apsolījis savā vārdā. которые Ты обещал в Своем O, Слове. rabaša teja, lauri tita boko robo šata basa tej, heja sida loro boko robo šata basa tej, lauri tita boko robo šej, heja sida loro boko robo šata basa tej, heja sida loro boko robo šata basa tej. Ir varens Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs. Pār varām un troņiem, pār valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs. Tavs vārds ir varens, Tavs vārds ir varens, Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs, par varām un troņiem, par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs, dzied eņģeļi, svēci, dzied radībā. Mēs dziedam Tev, kungs, svēci, Dievs varenais, svēci, svēts uz mūžiem.
draudzē dzied, svētī, savam kungam dzied, svētī, vienmēr sauksim Tevs, svētī, svēts uz mūžiem. Ciet kopā ar eņģeļiem šai dienā. Ciet eņģeļi, svētī, ciet radība. Svēts esi kungs, tikai tu esi svēts, Dievs varenais. Svētī, svēts uz mūžiem. Tava draudzē dzied, svētī, savam kungam dzied, svētī, vienmēr sauksim Tev, svētī, svēts uz mūžiem. Halleluja, 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 Jēzu. Tu esi svēts, tu esi svēts, mēs Tev Мы pateicamies. благодарим Тебя. O, Jēzu, lai Tav šī žēlastība, Пусть Твоя милость, halleluja, halleluja, Jēzu, lai Tav šī žēlastība ir pār mums, пусть Твоя милость будет над lai Tavs нами. svētais gars izlejās, Tēvs. Пусть изливается Дух Hurrā, Святой. bašā Teja, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Мы Tēvs, благодарим Jēzus Тебя. vārdā. Во имя Иисуса Amen. Христа. Аминь. Halleluja. Pasaki savam kaimiņam, tu esi Скажи pareizā vietā тому, кто šodien. рядом с тобой, ты сегодня на правильном месте. Svētais gars ir šeit, И Дух Святой также на этом месте. un es esmu dziedināts. Я исцелен, Es esmu brīvs. я Lai освобожден. pazūd viss, man no viss bailes И пусть pazūd. уйдет всякий страх Viss nedroši, viss neticība. и всякое неверие. Amen. Аминь. Mums jāpasludina tas vārds. Мы должны это слово провозглашать. Tev jārunā tas vārds. Говори это слово, Lai tas vārds tavā dzīvē, viņš piepildītos. чтобы это слово Tev исполнилось в твоей jāapliecina жизни. Ты pašam, его jārunā. должен сам провозглашать. Es sveitīts šajā rītā, Будь благословен в это šajā dienā. утро, в этот день. Amen. Аминь. Brīnišķīgs dievkalpojums. Amen. Аминь. Slavu Dievam. Слава Богу. Dievs ir dzīvs. Jā. Бог живой, Dievs parāda to caur kaut kādām liecībām, и Он это показывает через свои caur kaut kādām свидетельства, varbūt notikumiem. через jā. события. Viņš atklāja, viņš parāda to, Он показывает ka viņš ir. то, что Аминь. Он есть. Аминь. Amen. Un šodien tā kā padalīšos ar vārdu. И поделюсь словом. Mēs varam atvērt tāds vārds, kas uzrunāja, ko es pārdomāju. Būs, Слово, которое проговорило ко мне. mēs varam atvērt Мы можем открыть Efeziešiem grāmatu. книгу Ефесянам, послание Ефесянам. Atveram bībelītes, Открываем свои Библии, pierakstus. свои bībelītes. записи. Amen. Аминь. Jo, kā teikt, Dieva vārds ir jānēsā līdzi. Слово Божие надо носить с собою. Amen. Аминь. Kādreiz visiem bija tāds laiks, kas staigāja ar šīm bībelītēm. Раньше было время, люди ходили с Библиями. Tagad vairāk ir telefonā, bet Теперь все cerams, больше ka в mēs телефоне. darbojamies tajā telefonā ar to bībelīti. Но надо надеяться, что мы в телефоне читаем Библию. Amen. Un atveram otrā nodaļa, И 2 глава ko es tagad pārdomāju vienu vārdu, un tad pēc tam tagad padalīšos. – это слово, над которым я размышлял, которым я хочу поделиться. Un tas būs no 10. pānta. С 10 стиха. Un tad teiks, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu. Radīti šiem labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на доброе дело, которое Бог предназначил нам исполнять». Jo Dieva vārds mums māca, jo mēs esam viņa darbs mūsos.
Слово Божие учит нас, что мы Его творение. Dievs mūs ir radījis. Бог создал нас. Un es šodien tev gribu iedvesmot, ja, ka, И хочу вдохновить тебя ka mēs сегодня, brīžiem to nepazaudējam. Liekas, ai, nu, es tā kā es Jēzu jau pieņēmis, ja. чтобы мы этого не потеряли, потому что мы приняли Иисуса, Ja liekas, nu, es jau esmu ticīgs, ja. и кажется, ну я же я верующий. Bet Dievs grib mūsos vienmēr darboties. Но Бог желает всегда действовать в нас. Un svarīgs ir noticēt tam vārdam, jo viņš arī te māca, jo mēs esam viņa darbs. И важно поверить в то слово, которое Он говорит. Мы Его Jo творение. Dievs mums katram kaut kādi kādreiz pieskāries, ne? Бог когда-то прикоснулся к каждому из нас. Un mēs esam šis viņa rezultāts, ne? И мы результат. Ka Dievs var tevi dziedinājis, ja? Бог исцелил тебя. Un Dievam ir vajadzīgs cilvēks uz šīs zemes. И Бог нуждается в человеке на этой Un viņš земле. tic uz tevi, ja, ka tu būsi tas, ja? И Он надеется на тебя, что ты будешь Ka им, caur tevi viņš varēs darboties. тем, через кого Он сможет действовать. Toreiz darīt šos labos darbus uz šīs zemes. И творить эти добрые дела на этой земле. Аминь. Es gribu būt šis te cilvēks. Я хочу быть этим человеком. Es gribu redzēt šos Dievu darbus šīs zemes. Я хочу видеть Божьи дела на этой земле. Jo mums pašam ir jāapliecina to tas, ka viņš ir manī. Мы должны провозглашать, что Он во мне, Un šeit, un kā viņš saka, viņš ir, lai mēs darītu šos labos darbus uz šīs zemes, чтобы мы делали эти добрые дела на этой kuru земле. Dievs jau ir sagatavojis. То, что Бог уже Jo Dievs ir предназначил нам sagatavojis tavā исполнять. dzīvē šos kaut kādas lietas, ja? Бог приготовил уже что-то в Kaut твоей kādas, жизни. kas ir šīs lietas? Tie būtu kaut kādi cilvēki vai kaut kādas situācijas. Что это Ja? за дела? Это могут быть люди, это могут быть ситуации. Un ir cilvēki, kas tiešām skatās arī. И есть также люди, которые Arī uz смотрят mūsu dzīvēm, uz mūsu kaut kādiem darbiem. Ja? на наши жизни, на наши поступки. Un es satiku vienu cilvēku pagājušā nedēļā. Я на прошлой неделе встретила человека. Viņš arī ir kaut kādos meklējumos. Tā kā, ja? Он тоже в своих поисках. Un es viņu runājos. И я с ним разговаривала. Viņš redz daudz tā kā, kaut kāds ticīgs cilvēks. Ja? И он Savā. видит много верующих людей. Bet pēc tam, kad viņš ierauga viņu darbus pasaulē, ja? Но потом, когда он видит их поступки, как они поступают в миру, Viņš saka, viņam tas neiet kopā, kā tā var. Ja? у него это как-то не складывается. Как это так можно? Tur viņš redz, ka baznīcā, Он видит их в церкви, ja? bet pasaulē rīkojas vispār citādāk, nevis pēc Dieva vārda, nevis pēc Bībeles. но в мире они поступают не по Слову Божьему. Un Dievs grib, lai caur mums, lai mēs esam šajā pasaulē, šī gaisma kādam. И Бог желает, чтобы мы для кого-то были светом для этого мира. Un jo viņš arī te, kas te saka, jo mēs esam šis viņa darbs, Потому что мы есть Его творение. Kristu Jēzu, Во šis Христе radīts Иисусе. šiem labiem darbiem, Мы созданы для добрых дел, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. которых Бог предназначил нам исполнять, то есть жить в них. Jo Dievs mums ir katram ikvienam pieskāries. Бог прикоснулся к каждому из нас, Un es to ieraugu arī savā dzīvē, tā, ka Dievs man pieskārās. Ja? и я это вижу в своей жизни, когда Бог Я- прикоснулся ко мне. Jo es pats nevarēju būt brīvs, ja? Я сам не мог Bet освободиться, Dievs ir tas, kas dara šos darbus но Бог есть тот, кто делает свои дела mūsos. в нас. Ja mēs tikai, kā teikt, izsakam savu sirdi, Если мы будем высказывать свое tā сердце, kā mēs dzirdējam šeit brīnišķīgu liecību, ko Как мы stāstīja Dina, ja? слышали здесь чудесное свидетельство Tu Дины. īsti tā kā, viņa tā kā tu cilvēks jau bija ticīgs, ja? Человек, который уже верующий, Bet ir kaut kādas lietas, kur tu nesaproti, ja? но есть вещи, которые ты не понимаешь, Bet Dievs zina. но Бог знает. Un tā, kad tu Dievam izsaki kaut ko to, ja? Когда ты Богу высказываешь, Viņš stāsta, viņa tikai pateica un pēc tam pazuda, ja? потому что она просто высказала это, Un tas и ir tas, боль пропала. mūsu dzīvē tagad tu izsaki viņam. Нам надо что-то высказать ему, Tad ir atnāk arī šī dziedināšana, šī brīvība mūsu sirdīs. и тогда приходит исцеление и свобода в наши сердца. Es arī atceros par sevi, tā kā arī. И я помню о себе. Man arī nebija vecāki tagad ticīgi, kur es kaut kur dzirdēju šo ticību arī. Мои родители не были верующими, я где-то слышал о вере. Bet vienkārši ejot uz tādu kārtēju atkal tusiņu, Но когда я шел на очередную вечеринку, tad tas bija Jāņa laiks. это было время Лейго,
Un kaut kā iekšēji tas viss bija jau kaut kā tev tā jau apnicies, viss И где-то внутренне это всё мне- dzīvošana. Это пьянство уже надоело. Un es vienkārši teicu vārdu, Dievs, ja tu esi, И я сказала такие слова: Бог, если ты tad есть, izmaini šo man dzīvi. тогда измени мою жизнь. Ziniet, un bija arī notiekās kaut kādās 24 stundas laikā, viss manā dzīvē И pārgrozījās. Ja? в течение 24 часов все поменялось в моей жизни. Dievs ir tas, kas pieskarās pie mūsu sirdīm. Бог, Он прикасается к нашим сердцам. Tagad tu viņam izsaka kaut ko, viņš redz tavu sirdi. Когда ты Ему высказываешь что-то, Он видит твое сердце. Un viņš ir tas, kas dara mūs brīvus no mūsu pārkāpumiem. И Он свободен освободить нас от наших проступков. Аминь. Tā kā te ir teikts, mēs paiesim bišķi uz apakaļ, te pašai otrā nodaļā. И вернемся немного назад в этой же главе. Kur viņš arī saka, te ir tāds virsraksts, dzīvi darīti Kristu. И здесь есть такое название «Живы сотворены во Христе». Viņš saka, arī jūs bijat miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz jūs dzīvojat, pakļauti šīs pasaules varas nesajiem gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. С 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Jo mēs kādreiz dzīvojam šajos grēkos, Мы раньше жили в грехах, bet tagad tu Dievam atzīsti kaut kādas šīs lietas, но tu когда viņam ты izsaki. Богу признаешься и высказываешь какие-то вещи, Jo ir šis ienaidnieks, šis vēlns, ja, потому что есть этот враг, дьявол, kas grib mūs arī mūsu dzīvēs kaut kā saistīt, ja. который желает нас связать в наших жизнях. Bet tagad tu viņu tā pieķeri, pie kaut kādās domās, situācijās, Но ja. когда ты его поймаешь в каких-то мыслях, в каких-то ситуациях, Tad tas nozīmē to, ka tu viņu pieķeri, tu atzīsti to, ko viņš grib darīt. потому что если ты его поймал, значит, ты признаешь то, что он желает сделать. Un tad tu arī var griezties pie viņa, И pie тогда Dieva, ja. Pasaka, Dievs, tu redz man kaut kas manā dzīvē, viņš ir pieskāries, ja. ты можешь Kaut ko- обратиться также к Богу и увидеть, и рассказать Ему, Un tur to izārdīt. и таким образом разрушить замыслы дьявола. Tu vari pateikt, ne, es esmu šis jaunais radījums Jēzu Kristu. Ты можешь высказать, есть новое творение во Šeit Христе man pieder šie Иисусе, apsolījumi. и мне принадлежат эти Es обетования. esmu šis jaunais radījums Jēzu Я Kristu. есть новое творение во Христе Иисусе. Un kaut kā viņš arī saka, jo mēs esam šis viņa darbs. Потому что Бог говорит, что мы Его творение. Tu esi šis viņa radīts. Ты создан им. Dievs tev ir jau tev atradis. Ja? Бог нашел тебя. Kā Jeremijas grāmatā, viņš tev Jeremijas zina сказано. no ādas miesām. Он знает тебя уже из чрева матери Viņš твоей. tev ir veidojis. Он создал тебя. Un tāpēc viņš arī saka, tu esi šis viņa darbs. И Он потому и может сказать, ты есть Его Es творение. esmu viņu darbs, Dievs man pieskārās. Amen. Бог, я Божье творение, Бог меня создал. Un Dievs grib caur tevi un caur mani, ja? И Бог желает через тебя и через Lai citi меня, cilvēki ieraug mūsos. чтобы люди увидели в нас. Amen. Un te ir tādas divas lietas, ko es te gribēju teikt. И здесь есть два пункта, которые я хотела Es te сказать. teiktu, jo mēs esam šis viņa darbs, ja? Мы Его творение. Un lai mēs darītu šos labos darbus šīs zemes. А второе, что мы созданы, чтобы творить Его добрые дела на этой Lai земле. mēs tos nestu tālāk. Чтобы мы несли это Lai дальше. cilvēki mūsos ieraug šo Kristu. Чтобы люди в нас увидели Христа. Amen. Аминь. Un tāpēc viņš arī tālāk šeit, bet mēs varam palasīt te. И причем далее, No 13. pānti. с 13 Bet tagad стиха, jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijat tālu no Kristus asinīs, esat kļuvuši tuvi. а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Jo caur Jēzu Kristu mēs esam viņam tuvi. Ja? Через Христа мы к Нему приблизились. Tagad tu esi viņu pieņēmis, ja? И когда ты принял Его, Kad tu viņam tici, tu Kad redzi, веришь в Него. kā viņš darbojas tavā dzīvē. тогда ты увидишь, как Он действует в твоей жизни. Un to mēs viegli varam arī pārbaudīt, kaut kādās savās dzīvēs И это situācijās. мы можем также проверить в своих жизнях, ситуациях. Un kāds laika mēs pagājušā gada es kaut ko stāstīju to liecību. Я уже ja? рассказывала это свидетельство. Bet tagad tu, kā teikt, tu darbojies kaut kādiem cilvēkiem, tu tiecies, ja? Я встречаюсь с людьми,
Un tas cilvēks toreiz tagad darbojās pie mums И strādāja. tā kā, jā. в то время этот человек работал у меня. Un tagad to cilvēku runājies, tu beidz, ja? И когда я я разговаривала с этим человеком, и в конце разговора Un es tam cilvēkam, tu esi svētīts. я Lai этому Dievs tevi человеку svētī. говорю, будь благословен, пусть Бог Varbūt, благословит тебя. zin kā, mums liekas, vienkārši frāze, И jā, нам кажется, tā kā, ну jā. такая обычная Bet, фраза. ziniet, Dievs ir iedvesis tajā frāzē savu spēku. Но jā. Бог в эту фразу он вдохновил свою силу. Un tagad tu izsaki par cilvēkiem kaut kādus tos vārdus, ja, tu И viņam когда pasaki, ja. ты высказываешь человеку такие слова, Un tas cilvēks pēc tam pienāk, этот человек потом ко мне подошел, Oskar, zini, man neviens mūžā nav tā svētījis. и он мне говорит, знаешь, Оскар, мне в жизни никогда никто не говорил, Бог пусть благословит тебя. Un šajā pasaulē cilvēki redz to mūsos, šo И Kristu. в этом мире люди видят Христа в нас. Un tagad cilvēki tālāk sarunājies, ja, И в дальнейшем общении с человеком tu iespēji viņam sāk liecināt это есть возможность šo dievišķo mīlestību, свидетельствовать человеку о ka Божьей viņš любви ir dzīvs. и Amen. о том, что Бог живой. Un tāpēc mēs esam šis viņa darbs šajā zemē. И потому мы есть Его творение, Mēs esam Его šis, дело. kad teikt, Dievam vajadzīgs šis cilvēks, Потому что Бог нуждается в человеке, lai mēs darītu šos labos darbus. чтобы мы могли творить эти добрые дела. Ka mēs esam šī liecība, šīs zemes, Чтобы мы были этим свидетельством на земле. lai mēs paši tajā dzīvotu, ja, Чтобы мы ticētu tam, сами в этом жили и верили в ka viņš это. ir dzīvs. То, Amen. что Он живой. Аминь. Un fakts, ka caur mūsu kaut kādām šīm lietām mēs arī ko darām, И через также наши действия ja, cilvēki arī ieraug mūsos šo Kristu. люди также видят Христа в нас. Amen. Аминь. Un vēl viens tāds vārds, ko es gribu atvērt, ko es pārdomāju. И еще слово, которое я хочу открыть, над которым я Es размышлял. biju šodien pa nakti pamodos. Я ночью проснулся Un es domāju, man tas jāpasaka. и думал, что Tas этим я bija должен Mateja поделиться. evaņģēlijas, atvērsim Это Евангелие от Матфея, 14. Mateja evaņģēlija 14. nodaļa. 14 глава. Vispār par to es nebiju domājis, par to vārdu. Я не собирался говорить это слово. 14. nodaļa Mateja Матфея evaņģēlijas. 14 глава. Un te ir stāsts staigāšana par ūdens virsu. И здесь рассказ о том, как ходить по поверхности воды. Un palasīsim tad no И прочтем 22. pantiņa. с 22 Un стиха. Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu. Un tiekams viņš atlaida ļaudis. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Un te arī Jēzus, viņš arī darīja šos darbus. Иисус тоже делал дела. Viņš tur paēdināja šos tūkstošus. Он накормил тысячи. Tāpēc arī mēs savā dzīvē, lai mēs nepiekustam, И также и мы в своих жизнях, чтобы мы не darīt šos Dieva уставали, darbus. чтобы мы не уставали делать Божьи дела. Kādam liecināt, vēl Кому-то kaut kādas lietas. свидетельствовать. Vai nu tu brauc un tu kalpo ar kaut kādām pakām. Или едешь и служишь также служение этим Vai продовольствием. tu dali kaut kādu maizīt. Ja? Или раздаешь хлеб. Ja, un tagad tu reiz mums vakar ir Liepājā bija И у нас вчера также в Liepāje viens cilvēciņš jauns atnācis. Ja? пришел новый человек, Kuram arī darīt šo maizīt. который тоже нуждался в этом хлебе. Man liekas, tu ieraugi šo prieku, viņam ir kaut pilni ķeseliši iet mājās. Ja? И ты можешь видеть его радость, когда он получает полный пакет и Un Dievs может ir идти pie viņa домой. strādājis. Ja? И Varbūt, что это Божье liekas, дело. es tur esmu bijis, kārs diena bija pārsvīts, tur noņēmies, nokrāmējies ar tām pakām. Для меня, может быть, это такое, что спотел, жаркий день, утрудился действиями. Bet beigās tu ieraugi prieku Но в cilvēkā. конце ты видишь радость в Tev pašam человеке, atnāk prieks. Ja? и тебе тоже Tu redz, ka приходит Dievs ir радость. pieskāries tam И cilvēkam. ты видишь, как Бог прикоснулся к этому Bet, lai tas viss человеку. notiktu, Dievam arī vajadzīgs cilvēks. Но чтобы это все могло произойти, Dievam Бог vajadzīgs также cilvēks uz нуждается šīs в zemes. Ja? человеке. Un Dievs arī, Jēzus arī viņš darīja šos, viņš paēdināja šos Иисус 5000. тоже, Он накормил этих 5000. Un viņš tālāk pirmā mēs nolasījām to.
Viņi pārceldamies uz otro malu. Ja, un И 23. И повелел, чтобы ученики переправились на другую сторону. Lai atlaistu ļaudis. А он в это время отпускал народ. Un ļaudis atlaidis, viņš saurup uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un kad vakars metās, viņš palika viens pats. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером остался там один. Bet laiva jau bija tur jūras vidū, un viļņi mētāja, jo būtu pretvējš. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Bet gaļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsmu staigādams. В четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Jo es gāju pa šo jūras virsmu. Иисус шел по волнам. Un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsmu staigājumu, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак. Un tie priecājas bailē. И от страха вскричали. Un ir daudz pasaulē, kas šo visu izskaidros, arī tikos vēl viens cilvēks šajā nedēļā. И я встречался на этой неделе с еще одним человеком, Un arī mēs sākām runāt и мы начали с ним Dievu разговаривать tā kā, jā, о Боге. un tad viņš pats sāk minēt pa Jēzu, kā Jēzus arī staigāja pa ūdens virs, jā. И он сам там начал мне упоминать, вот он, как Иисус там ходил по воде. Un es šonakt atcerējos visu, un es domāju, nezinu, kāpēc Ja- Dievs to liek runāt, bet Dievam plāns ir kaut kāds. Это как-то посреди ночи вспомнил, не знаю почему, но Бог побуждает об этом говорить. Un šis cilvēks sāk stāstīt visādas tur izskaidrojums, tur zemes spēki, ka tajā momentā naktī un tas А un этот šis rītā. человек мне там старается рассказать о каких-то там земных Гравитации, притяжениях, jā, силах, и Un tāpēc и viņš varēja объяснить tur tā kā это, iet. почему Иисус там мог так пройти. Bet es ticu tam, kad ko Jēzus saka, viņš gāja ticībā, jo Dievs bija ar viņu. Но я верю, что Иисус, Он шел в вере, потому что Бог был с Ним. Dievs bija ar viņu, Он un был viņš с Ним. gāja pa šiem mācekļiem. И Он шел к ученикам. Un te tālāk, ja, un И далее mācekļi tagad no sākuma sabijās, brēcēs, вначале bailēm. Ja. ученики испугались и вскричали от Viņi domāja, ka страха, tas ir spoks. думая, что это призрак. 27. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. 27. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Ja, un tā, kad es tādu klausījos šo cilvēku liecību, man likās, kad cilvēks visu kaut ko citu meklē. И вспоминая то, что мне говорил этот человек, я думал, он ищет разное другое. Meklē citur atrisinājumu. Он ищет решение где-то, в другом Bet negrib месте. bīties to kungu. Но Ja. он не хочет Negrib meklēt to kungu savā dzīvē. искать Господа в своей жизни Un ieraudzīt šo viņa patiesību. и увидеть Его истину. Un tad tālāk, un Pēteris viņam atbildēja un sacīja, kungs, Петр сказал ему в ответ: ja tu Господи, tas esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virsmu. если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Un Pēters noticēja, ka tas ir tas viņa kungs. Петр поверил, что это Его Господь. Un tas svarīgi arī mūsu dzīvē, mūs ticēt tam, ko Jēzus ir tevi iedvesis, ka tu esi šis jaunais radījums, Jēzu Kristu. И поверь также и ты, что Иисус вложил в тебя, что ты есть это новое творение, Ko viņš ir teicis savā vārdā, ka tu esi šis jaunais radījums. что ты есть это новое Ka viņš ir творение, ar tevi kopā. и что Он с тобой, Ja, ka viņš tev dos izdošanos. и что Он даст тебе успех. Un tāpat arī Jēzus, šis Pēters, arī noticēja. И также Петр поверил, Viņš noticēja savam kungam. он поверил своему Господу. Viņš, ja tu esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virsmu. Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Ja, un viņš ticēja tam, ka tas ir viņa kungs. Он верил, что это его Господь. Un te tālāk, ja, un viņš sacīja, nāc. И он сказал: иди. Arī mūsu dzīvē, tev ir jāspēr šie soļi un jātic viņam. И также ты должен сделать Tev определенные ir шаги в jādara kaut своей kas, lai tu жизни. ieraudzītu šos Dieva brīnumus. Ты тоже что-то должен сделать, чтобы увидеть эти Божьи чудеса.
Un viņš sacīja, nāc, un Pēteris izkāpa no laivas un gāja pa ūdens virsmu un nāca pie Jēzus. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Viņš pārkāpa pāri saviem kaut kādiem šīm te, Он перешагнул. saviem, tā kā savai neticībai, bailēm. Он перешагнул через свое неверие, через свой страх. Ja, mūsu dzīvē tieši tas pats, tev jāpārkāp pāri kaut kādām savām, ko tad es tur varu pateikt, ja? Ko tad es tur varu izdarīt, ja? Ты должен перешагнуть, может быть, через свои мысли. Ай, да что я там могу сказать, или что я могу там сделать? Jo mēs brīžiem esam pieraduši, savā laivā sēdēt, ja? Потому что мы часто привыкли сидеть в своей лодке, Apraduši ar savām kaut kādām lietām, ja? привыкли к каким-то своим вещам, Bet Dievs grib, lai mēs darām šos labos darbus, ja? но Бог желает, чтобы мы делали эти Ka добрые mēs дела, liecinām par to, ka Dievs ir. чтобы мы Ka свидетельствовали о том, jo что mēs Бог esam šis есть, viņa darbs, ja? что мы есть Его Jo творение. mūsu Dievs ir, ka teikt, darījis brīvus, ja? Dziedinājis, ja? Бог освободил нас, исцелил, Viņš teica, ka tu esi šis jaunais radījums, Jēzu что ты Kristu. есть новое творение во Христе Un Иисусе, ka tev viņš devis šo vāru, amen? и что Tu Он tici tam, даровал ka viņš тебе tev devis власть. šo vāru? Ты веришь, что Он тебе даровал власть? Ka tu uzkāpsi visam šiem skorpijām, kaut kādām čūskām, šiem Что vēl ты nodomiem. сможешь наступить на змеев и скорпионов и на все Ja, замыслы kad дьявола. man ir šī vara dot. У меня дана эта Es esmu šis власть. jaunais radījums, Я Jēzu есть это Kristu. новое tворение во Христе Un Иисусе. Pēters noticēja, viņš arī izkāpa ārā no И savas Петр šīs laivas, saviem šiem поверил, apstākļiem. Ja? он вышел из своей лодки, вышел из своих Un viņš обстоятельств. gāja pa šo ūdens И он virsmu. пошел по этой воде. Un tāpēc arī mūsu dzīvē tieši pats ir kaut kad mēs ejam, ja? Mēs sasparojamies. И есть моменты, когда в нашей жизни мы собираемся, мы идем, Tu pārkāp, tu redz kaut ты kādas lietas. Ja? перешагиваешь, и ты видишь какие-то вещи. Liekas, tu aprodi. А в конце концов Ja? ты Un liekas, привыкаешь, laikam jau, и кажется, kad, cik, ну, ir jau labi tāpatās, ja? хорошо же Mēs так, как apstājamies есть. kaut kur. Un, То есть amen? мы где-то останавливаемся. Dievs saka, celies augšā, Но Бог nepagūst говорит, tajā. да, не Celies останавливайся. augšā, dari šo Dievu prātu, un tu ieraudzīsi šos viņa brīnumus. Делай Божью волю, и тогда ты увидишь Его чудеса. Lai mūsos neienāk šīs šaubas, kaut kā šī neticība. Чтобы к нам не пришли эти сомнения, неверия. Un ja es viņam teicu, un viņš sacīja, nāc, Иисус un сказал, Pēteris izkāpa no laivas un gāja pa ūdens virsmu. иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, Un nāca pie Jēzus. чтобы подойти к Иисусу. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Un viņš breica un sacīja, kungs, palīdzi man. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Un šīs vētras mūsu dzīvēs, viņas atnāk, ja kaut kā šie apstākļi И приходят atnāk. Ja. обстоятельства и бури в нашей жизни. Bet Dievs, viņš māca savu vārdu, viņš saka, nepaliec tajā. Но Бог учит нас, не Celies оставайся в augšā этом. kaut kādās savās situācijās, savās lūkšanās, tici tam, Вставай ka Dievs ir ar tevi, и верь, что Бог с тобой, ka viņš tev dos šo izdošanās. и что Он даст тебе успех, Lai viss šīs vētras varbūt apklust. чтобы все эти бури Varbūt, замолкнули. kas tavā prātā kaut ko saka, Может быть, какие-то мысли в разуме. dziedināšana nenotiek. Ja. Исцеление не Kaut приходит. kāda brīvība neatnāk. Какая-то ja. свобода не Kaut kas приходит. vēl tev nenotiekās tavā dzīvē. Что-то еще не происходит. Bet tāpēc pasaka Jēzu, Но скажи: Иисус, ko viņš Pēters darīja. что делал Viņš Петр? sauc, palīdzi, kungs. Иисус закричал: «Господи, Viņš brēc, спаси viņš меня!» saka, palīdzi man. Он закричал: «Господи, спаси меня!» Jo Jēzus vienmēr mums ir blakus. Иисус всегда рядом с нами. Tad, kad tu ej cauri šīm vētrām, И когда ты šiem проходишь apstākļiem, через ja, бури, через обстоятельства, viņš ir ar tevi kopā. Он рядом с Ja тобой. mums tas ir jāatceras, ka viņš ir ar tevi. И мы должны помнить, Он рядом с Jo, тобой. kā mēs lasījām, viņš tevi radīja. Ja? Потому что мы же Viņš ir читали, iedvesis tevī. Ja? Он сотворил Tu esi тебя. šis viņa darbs. Amen. Ты есть Его Tu творение. esi šis viņa bērns. Ja? Ты Его дитя. Tu esi šis jaunais radījums, Ты есть Jēzu это Kristu. новое творение во Христе Un Иисусе. tā kā mēs arī ejam cauri šīm vētrām, И когда мы проходим kaut через kādiem эти šiem бури, apstākļiem, и через обстоятельства, prasa viņam, saka, Dievs, palīdz man. спрашивай у Него, Palīdz man celties ārā. говори Ему: «Господи, Palīdz помоги man мне встать, piecelties. Ja? Palīdz man piecelties. помоги мне встать». Un tūdaļ, tālāk 31. un tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja. И тотчас Иисус простер руку, поддержал его и говорит ему: Šak masticīgais, kādēļ tu šaubījies? «Маловерный, зачем ты усомнился?»
Viņš teica, mācīties, kāpēc mēs šaubamies? Почему мы сомневаемся? Nešaubies savā sirdī. Не сомневайся в своем Apliec, сердце. Jēzu, tu esi ar mani. Иисус, ты со мной, Es провозглашай darīšu это. šos tavus darbus, es liecināšu, cik tu Я esi буду varens. творить твои дела, я буду свидетельствовать о том, насколько ты велик. Varbūt liekas, ka kaut kas manā dzīvē vēl nav sakārtojies. И может быть кажется, что что-то не устроилось Varbūt manā в dzīvē nav жизни, noticis kaut šis brīnums. какое-то чудо не произошло. Jo vēlns atnāk ar tādiem meliem, liekas, vai man nekas nenotiekās. И Tad jau дьявол- Dievs nav, ja Dievs nedarbojas. Приходит с ложью, если в твоей жизни что-то не происходит, значит Бога нету. Viņš ir. Но Бог есть. Vai kā mēs griežamies, vai mūsos nav šī neticība? Tad? Но когда мы обращаемся, у нас не должно быть это неверие. Tev jātic, ka viņš ir ar tevi, Ты neskatoties, kā должен tev, верить, что Он с kādiem тобой, pašam tev ir apstākļi. несмотря на обстоятельства. Bet tu ies un darīsi, ja? И если ты пойдешь, и ты будешь tur делать, pagodināsies. тогда Бог Amen. и почтится. Es ticu tam, ka Я Dievs ir ar верю в это, mums. что Бог с нами. Šik nešaubies. Не сомневайся. Un kad tie iekāpa laivā tālāk, un vējš nostājās, un tie, kas bija laivā, metās viņa priekšā ceļos un sacīja patiesi, tu esi Dieva dēls. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно, ты Сын Божий. Saka, viņš ir šis patiesais Dieva dēls. Скажи, Он есть истинный Сын Божий. Tu, Jēzus, šis man patiesība. Иисус, Tu Ты esi есть mans моя истина, glābējs. Ты есть мой Спаситель. Es esmu šis jaunais radījums, Jēzu Я Kristu. есть новое творение во Христе Иисусе. Amen. Аминь. Un viņi pārcēla uz otru malu un nāca no ģecemenes zemē. И переправились, прибыли в землю Генесарецкую. Un kad no turienes ļaudis viņu pazina, tie izsūtīja ziņu pa visu apgabalu, un tie atnesa pie viņa visus neveselos, un viņu lūdza, ka tie drīkstīja tikai aizskart viņa drēbja vīli, un kas to aizskara, tie kļuva veseli. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Ieraug šo Kristu savā dzīvē, Увидь Христа в своей жизни, ka tu pie viņa pieskaries, pie šiem что viņa, ты, kā te teica, tie, kas ieraudzīja, kas aizskāra, kļuva veseli. чтобы было, как здесь написано, что те, которые увидели и прикоснулись, они получили свое исцеление. Ieraug to, ko Kristus ir tavā dzīvē izdarījis. Увидь, что Иисус сделал в твоей Viņš ir жизни. nomiris par tevi. Он умер за тебя. Un padzem, protams, viss šīs neticības, kaut kādas šaubas, kaut kādas šos pārbaudījumus, šie apstākļiem, kam tu ej cauri. И прогони неверие в те обстоятельства, в которые ты проходишь. Man saka, Jēzus, es gribu pie tevis pieskarties. И скажи: Иисус, я хочу Es gribu прикоснуться к pieskarties Тебе. pie šiem apsolījumiem. Я хочу Es прикоснуться gribu к Твоим ticēt tam обетованиям. vārdam. Ja? Я хочу верить в Твое Kaut es tikai Слово. noticēšu un pieskaršos. Если только я уверую и прикоснусь, Atnāk šī dziedināšana. тогда придет это Atnāks kaut исцеление, kāda šī brīvība. придет эта Pavērsies šie свобода, ceļi kaut kā. откроются Uz какие-то ko es пути, gaidu? на которые я ожидаю. Koro bosa tida loro boša tei. Mēs varam iet kopā šajā lūkšanā. И помолимся, Varbūt slavētāji var iet jau. и прославление может прийти. Kida loro bosa tei. Koro boša tei. Pasaka, Dievs, Tu esi man radījis šiem labiem darbiem. Скажи: Господь, Ты создал меня Un для es этих gribu добрых būt дел. tajā. Es Я gribu хочу быть в redzēt šos этом. Tavus brīnumus. Я хочу видеть Твои чудеса. Es gribu redzēt, ka nokrīt viss šīs važas. Я хочу видеть, как оковы O, падают. Dievs, pieskaries pie manas sirds. Прикасайся к моему Tevs, сердцу. aiziet projām šī Не neticība, уходи. šīs šaubas. И пусть уйдет всякое сомнение или Katrs šie неверие. vēlni nodomi. Каждый Ko замысел vēlams pieskarās pie дьявола. manas sirds, pie mana И prāta. дьявол старается прикоснуться к моему сердцу, к моему разуму. Ka viņš saka, ka es nekas neesmu, es neko Когда он nevaru. говорит: я Ka никто, man я nekas ничего не nesanāks. могу, и ничего у меня не Tēvs, mēs получится. izādām visus šos Но, Отец, мы разрушаем vēlnu все Tu замыслы esi mani дьявола. īpaši radījis. Ты меня Tu esi mani особо создал. veidojis. Ты меня сотворил, Lai es darītu šos tavus darbus uz чтобы šīs я zemes. делал Твои дела Lai es на этой aiznesu šīs земле. tavas dzīvās Чтобы я liecības. нес Lai Твои cilvēki ieraug свидетельства. mūsos, Tēvs. Чтобы люди видели Lai в viņi нас ieraug mūsos šo Kristu. Христа, Lai viņi ieraug šo tavu mīlestību, Чтобы они Tēvs. увидели Ka Твою tu любовь. esi dzīvs. Что Ты Ka tu esi живой. nomiris, Что Ты Tēvs. умер. Lai par katru vienu. за Lai каждого. katrs viens būtu atpirkts no Чтобы visām šīm каждый был važām, искуплен Tēvs. Ko rīta от таких lara оков. boso tei. Tēvs, un es nākam tavā priekšā, Tēvs.
Отец, мы Tēvs, приходим mēs к Тебе. nākam Tev stopriekš un Tev lūdzu, Svētais Gars, lai aiziet projām šī Пусть уйдет neticība. всякое Tēvs, неверие. pieskaries pie katras sirds, Prikasājas kungs, к каждому Tēvs. сердцу. Pieskaries Jēzus имя Kristus Иисуса vārdā, Христа. Tēvs. Pieskaries, Tēvs, Prikasājas. lai aiziet projām, Tēvs. Пусть уйдет. Katra šie vēlna nodoma, Каждое Tēvs. замыслы Kauri, дьявола. deda, bosa, tija, kaura, baša, tei. Un skaties uz šo Kristu. Взирай на Христа. Ieraug pie šī krusta, Увидь на этом кресте, ka viņš ir paņēmis visu no tavas sāpes. что Он взял всю твою Ka viņš боль, ir paņēmis no visas tavas neveiksmes, что Он взял visu все tavu твои неудачи, nabadzību, всю твою нищету, tavu slimību, Все tavu твои kaut kādu болезни, šo depresiju, твою депрессию, tavu kaut kādu šo te bailes. может, твой Ka страх. viņš tos ir paņēmis no pie šī Все krusta. это Он взял на крест, Un viņš ir nomiris par tevi. и Он умер за тебя. Viņš ir samaksājis šo lielo cenu. Он заплатил эту Lai tu великую staigātu цену, dziedināts. чтобы ты ходил Lai в tu būtu brīvs no исцелении, visām šīm vēlna чтобы ты был važām. свободен Lai от nekas всех nevar mūs mocīt. оков дьявола, Tēvs, чтобы lai ничего aiziet не projām могло jau нас kāds мучить. šīs sāpes, Пусть уйдет Tēvs. всякая Jēzus боль Kristus vārdā. во имя Иисуса Atjaunini, Христа. Tēvs, Обнови mūsos šos orgānus, нас Tēvs. эти органы. Dziedini, kungs, Tēvs. Исцели. Koula, basa, tīda, loro, boko, robo, šatā, basa, tei. Keja, saura, basa, tei, Tēvs. Un kā tu saki savu vārdu, ik viens, kas pieskārās, говоришь ik viens, слово kas Твое, noticēja, каждый, кто поверил ik viens, и kas прикоснулся noticēja, Tēvs, tavam vārdam, Твоему Tēvs, слову. tas saņēma savu dziedināšanu, получил свое Tēvs, un исцеление. pieskaries šodien, Tēvs, Прикасайся ikvienam, сегодня Tēvs, к kas каждому, notic tavam evaņģēlijam, Твоему kas notic Евангелию, tavam vārdam, кто верит в Tēvs, Твое слово. pieskaries Jēzus Kristus vārdā, Прикасайся Tēvs, во jo имя tavās Иисуса brūcēs, Христа. Jēzu, mēs esam Ибо в dziedināti, твоих tavās ранах мы brūcēs mēs исцелены. esam atpirkti, В твоих no ранах visām мы šīm vēl искуплены. važām, no От visas всех оков nabadzības, дьявола, от всякой Keja, нищеты. sauro, boko, reda, basa, tei, Keja, sita, loro, basha, tera, boko, robo, sata, basa, tei, Hei! Laura Basatei, kā Pēteris viņš brīca uz Jēzu. Pēteris Jēzu, devās palīdzi uz man celties ārā, Tēvs, un sauc uz viņu. Призывай к Pasaka, нему. Jēzu, Скажи, Иисус, palīdzi man celties ārā no saviem šiem Помоги выйти apstākļiem, из этих no savas šīs обстоятельств. laivas, Tēvs. из Hei, этой своей Laura лодки. Basatija, Laura Bokorobo Shata Basatei, Laura Basatija, Laura Bokorobo Shata Basatei, Hei, Asida, Laura Bokorobo Shata Basatei, Hei, Asida, Laura Basatei, Kaurabasatei, Kaurabasatei, Kaurabasatei. Tēvs, palīdz mums nepierast, Tēvs. Отец, помоги нам не привыкать Nepierast pie šiem к apstākļiem. этим Palīdz обстоятельствам. mums celties augšā, Помоги нам Tēvs. вставать. Palīdz celties ārā, Tēvs, Помоги no встать šiem apstākļiem. из Kaura этих basatei, обстоятельств. Tēvs. Es gribu Jēzu pieskarties. Иисус, Es я gribu хочу Jēzu Tev прикоснуться к pieskarties, Тебе. Jēzu, un ieraudzīt, Tēvs, увидеть šos brīnumus savā dzīvē, Твои kungs, чудеса Tēvs. в Es своей to жизни. apliecinu, Jēzu. Я Nonāc провозглашаю Svētais Gars это. pie katra, Tēvs. Сойди каждому, Иисус. Kaura basatida, lora basatei. Kida lara basatara basatei. Lora bokoro basatara basata masatei. Tev visa slava, kungs, Jēzu. Тебе вся Tev visa хвала, slava, Иисус. Jēzu. Tev visa slava, kungs, Тебе вся Jēzu. хвала, Господь. Pateicies viņam. Благодари Его. Pateicies, Jēzu. Par tavām šīm asinīm, par Благодарим tavu šo за Твою spēku, кровь, за Твою силу, par tavu šo dzīvo vārdu, за Твое живое Слово, ka es esmu atpirkts за то, что я caur искуплен tavām asinīm. через Твою кровь. Tu esi samaksājis šo lielo Ты заплатил cenu, эту дорогую lai es цену, staigātu tavā чтобы я brīvībā. ходил в Твоей Es, ka es esmu šis свободе. jaunais Ибо radījums. я – это новое творение. Es esmu tas, kungs, Я тот, ko tu esi radījis. кого Ты Šiem создал labiem darbiem для этих mēs добрых дел. apliecini to viņiem. Saki, Провозглашай это. varbūt tev vēlams kaut ko citu saka, Может быть, дьявол тебе ka шепчет tev nekas что-то другое, что у nesanāks. тебя ничего Tev не nekas получится. neizdosies. Pasaki, ej, es nepieņemu to Но vēlns. скажи, дьявол, я Es этого esmu не radīts šiem labiem принимаю. Я darbiem. создан для этих Es добрых esmu дел. radīts, lai nes tavu Я slavu, создан для того, чтобы нести lai Твою nes šīs tavas славу, liecības. чтобы нести Твои свидетельства, Lai tu caur mums Tevs var чтобы darīt Ты šos через darbus uz нас šīs мог творить zemes. эти дела на этой Tev земле. visa slava, Тебе Jēzus. вся Mēs Tev хвала. pateicamies, Мы Jēzus. благодарим Тебя, Иисус. Halleluja. Amen.